Drage moje drugarice i drugovi, uvaženi članovi Centralnog komiteta i prezidijuma, dragi moj druže, predsedniče Apasijev, uvaženi gosti, predstavnici ambasada, ogromno mi je zadovoljstvo i čast što imam priliku da vam se obratim i da vas pozdravim sa ovog mesta. I želeo bih da vam prenesem pozdrave ne samo u moje ime, već i u ime drugova iz Srbije koji su danas ovde, iz tanke crvene linije, iz Revolucionarne narodne partije Fronta, već su predstavljeni, da im ne ponavljam imena. Kao što vidite, ima nas iz raznih organizacija danas ovde iz Srbije. To vam otkriva neke detalje. Očigledno je da Srbija, nažalost, još uvek u tom nekom stanju u kome je bila Makedonija pre levice, ali sa druge strane to vam govori još jednu, još bitniju stvar, da levica ima puno prijatelja u bratskoj Srbiji. Dobio sam sada jako težak zadatak, naravno, da posle svih ovih govora izreknem ili pronađem nešto novo što treba reći, tako da ću ja zapravo biti kratak i možda reći ono što je najbitnije. 4 godine je prošlo od kako smo se videli poslednji put, pre toga smo se viđali daleko redovnije, sam ovde dolazio još za vreme studentskih protesta koji su inicirali neke događaje koji su doveli do ovog veličanstvenog skupa i ove snage levice koju vidimo danas ovde pred nama. Četiri godine, period koji je puno toga novog doneo, puno toga se promenilo i stvari izgledaju potpuno drugačije. Ne samo u pogledu levice, što je naravno pozitivno, već ima puno toga negativnog u svetu, u čemu svedočimo poslednjih par godina. Svedoci smo novih sukoba i ratova i svi znamo ko je glavni krivac za sve te sukobe i ratove, krvoločni, imperijalistički savez, čije ime NATO pakt. Kad sam bio prvi razred, moj otac je otišao u rat. I iz njega se, hvala Bogu, vratio. I iz tog rata mi u našoj kući nikada ružnu reč nismo čuli za pripadnike albanske nacionalne manjine, ali sam čuo puno sočnih psovki koji se odnose na NATO pakt. Moj otac zna protiv koga je ratovao i svi znamo ko je glavni krivac za sve poremećene odnose, za sve probleme koje imamo ovde. Vidimo da oni isti šablon primenjuju i u Ukrajini, stvarajući tragičan sukob između bratskih naroda. Vidimo kako podržavaju genocid nad palestinskim narodom, koji traje već godinama. Jako je teško sad govoriti o brojkama poginule dece, tako da ću preskočiti taj deo, ali ono što želim da vam kažem jeste da sve to ništa nije novo u suštini. Ta krvava turneja, to traje već decenijama i žrtve su mnogi narodi širom sveta. Ali ono što jeste novo, jeste da po prvi put oni imaju jasan otpor i da će po prvi put zaista slomiti zube. Novi dan dolazi u istorijskom, epohalnom smislu, novo sunce se rađa sa istoka. Jako mi je drago što su danas tu ambasadori Kine i Rusije, jer to je pokazatelj da je levica priznata i prepoznata na pravoj strani istorije. I kao što se to novo sunce rađa i kao što
ovo sunce sija sa prelepih makedonskih zastava i sa moje leve i sa desne strane, isto tako levica danas sija nad Balkanom. Levica je danas uzor i primer kako se dosledno vodi borba za radnička prava, za klasno oslobođenje i za nacionalno oslobođenje. I nadam se da ćemo mi danas ovde koji smo iz Srbije puno toga naučiti i sa ovim predivnim zaista utiscima se vratiti sa novim, i siguran sam u stvari da ćemo se vratiti sa novim žarom, sa novom iskrom borbe, da u Srbiji stvaramo levicu, da u Srbiji stvaramo doslednog predstavnika radnog naroda, doslednog borca protiv imperijalizma. Levica je, kažem još jednom, prava snaga na Balkanu i ona je kao takva prepoznata i hvala vam što ste nam svojim primerom otvorili oči, pokazali put i hvala vam što u ovoj borbi zajedno istrajavamo i što ćemo se tek boriti. Jer vreme je zaista za jedan široki, veliki, svetski front borbe protiv imperijalizma, svih onih progresivnih, slobodoljubivih snaga, bez obzira sa socijalnim, nacionalnim, religioznim predznakom, ovo je naša borba, jedna zajednička, protiv svetskog zlikovca, to je borba za opstanak čovečanstva, zapravo. To je borba za opstanak čovečanstva. I na kraju, samo želim da vam kažem, živelo bratstvo srpskog i makedonskog naroda. Živela antiimperijalistička borba. Smrt imperijalizmu, sloboda narodu. Živela levica, idemo, radimo, pobedit ćemo!